Kan Hun Menteri Jong Sorkar jelah hak sengi baar kalau mencur bantau ya lai teli kisau komiti kiban lej ya selok berkilai teli ko otonomos strek kosil ke jelah halor karai Jong Sorkar ban siew hino ya tulop sekinong tre kita strek kosil haba keren hadin belawai ke jengilang kan Hun Menteri Kabinet Menteri rang bak ke jelah akurat kisang maul ong bak ini kisau komiti kenya selok bat ki otonomos strek kosil nakam ta sausan sengi bat kani kadai ke jeng terwa Jong Sorkar bat kam dei habait ban petrikam ulong bakam don kanu kono jeng penbor ya kita strek kosil ban kokngu ya kara Jong Sorkar nrei kita strek kosil kilai loj ban kenta ya kani ke jeng terwa Jong Sorkar bat ka syong ki baken Jied lada kwah ban siew tulop Sorkar ni kem kwah ka syong ki ukurat sang maul ong susu bahalor kani ke jeng terwa Sorkar lawara ru bat katuk kani ke jeng petkala ni kendon bat kata kalong ka jeng kala HKBD baka jeng klanya kepala tengkap pisah hapok EDC da kebaun hap bantong ui principal secretary ubadai upsarang ba hakardan MCS lane IES uban pej ya kepisah ba ai dak Sorkar baka dei ban yaj bej tang sya ketulop kumjo ba un pej ya service rule bakan omdon ke jeng thongkam kulmar Menteri rang ba ula keren nak basai baka Sorkar kan tuklar ERM HKBD baka jeng trikam kita strek kosil la ong korat sang ma